ariko siko byagenze ku ndirimbo machine. Ndakumenyeshe ko indirimbo machine akisora audio mabyuzi bitabaye ikirenga cyane. Bikagaragara ko kandi indirimbo machine yari mu mudiho ego utamenyerewe hano iwacu mu Burundi. Ariko uwo mudiho nimba abantu batakunze umudiho canke koko abantu ntibakunze indirimbo, mbega baba batagiharaye umuririmbyi Satubisa turamabafu. Cyavuga ko umuririmbyi Satubisa turamabafu yinjiye Freemason. Mbega Freemason yiwe yinjiyemo ni fake, ni pirate. Ko tuzi ko abantu basanzwe binjira muri Freemason bamaze gushikira ukuguru kwabo muri Freemason, usanga koko indirimbo zabo zitwika ku buryo n'umufana avuga ati ibi bintu ni biki. Kuko ni video igaragara ko ubona umuntu w'umudama w'umuzehe ariko aracuranga piano, iruhande yiwe hari icuki, hari icana cy'igikobwa kabisa. Ubona neza ko bari barondeye kabisa, bari bazungurutse umuji. Ku ruhande gato hariya hirya uzungurukije kamera gatoyi usanga yo muri Satubisa turamabafu. Nuko indirimbo biratanguye kubera iki batayakiriye. Mbega indirimbo iraryoshe, indirimbo irabishe, barayitahuye. Nibaze nawe kuri mu bafana ba Satubisa turamabafu ushaka kubimbwira muri commentaire. Nanje ubwanje nka KIRIKOU akiri nka wa wundi yamaryohera abafana biwe ati kano kantu nanje sinogapfisha ubusa. Ndavyemereye abafana ko mu minsi mike cyane ngiye gusora indirimbo nataziriye ndagahende. Ati iyo ndirimbo mbere niyo indirimbo izoba mu ruganda kwa KIRIKOU izo narangiza umwaka. Yes, akunzamera ko TV 257 nyemera ntango ndakuramutse ndakwibutsa amahoro y'Imana bane nawe. The one boy Valaskra from Chete Padaze KBPC muri ko mugano byamira ko TV 257 nk'ibisanzwe nkaba namaze gushika mu ganiro Burundi and Talent, aho tugiye tuvuge ku bijanye no muri satura amabafu n'amavuzi hamwe ni update shasha muri KIRIKOU akiri ari wo gutanga muno munsi nyene yavuze yatanze update avuga ku kajambo gahitinze cyane inyuma y'ihiganwa rya Super Beat Award. Inyuma yo gutana imodoka muri Super Beat Award muri KIRIKOU akire ko yavuye mu gacerere akavuga ati mu minsi mike ndabaha ikintu igikogwa cyitwa uko. Nibaze byose mugomuza kubimenya mu kiganiro Burundi and Talent mushikizwa nanje one boy Valaskra from Chete Padaze KBPC. Uko biri kose rero nibaze ko amaze gusonda subscribe, like na share, baza ku commentaire uza kuyimpa inyuma yo kumviza kino kiganiro. Matukana mu kiganiro ukaza gutahura byinshi cyane. Reka rero tubanze dusibire ku mugabane wa Buraya tuzana umuririmbyi Satubisa turamabafu n'amavuye. Umuririmbyi mubuzi neza ko ari bakora ibitaramo bibiri ku mugabane wa Buraya. Kimwe cyabereye mu gihugu ca Belgique, kibera mu gihugu ca France. Ndazi mwese mwage mubikurikirana abashaka kubona ibikorwa byiwe barashaka kubibona. Ariko inyuma yaho murazi neza ko muri aheruka dusorera indirimbo yise machine. Indirimbo machine akaba kwisora mu buryo bwa audio, mu nyuma za kuduha video. Niki kiri kugira bugora mu bafana nibihe bintu biriko birakuvugwa inyuma yo gusora indirimbo machine. Muri Satubisa turamabafu n'umwe twatumenyereye ko yagiye hanze akarinda sora indirimbo ari hanze ku mavyuzi itwika imena kabisa ikubita hamwe bavuga ati uno mwana aratinyitse, bakanavuga ati Satubisa yapostinze cyane. Ariko siko byagenze ku ndirimbo machine. Ndakumenyeshe ko indirimbo machine akisora audio ku mavyuzi bitabaye ikirenga cyane. Ku mavyuzi ivyagaragaye nk'indirimbo machine iturutse kwa Satubisa turamabafu. Ni indirimbo bitabonetse neza ko abantu bayitabiriye cyane. Indirimbo byabonetse ko abantu umenga ntibariko barayikunda cyane, aho byavugije abafana bamwe bavuga ati mbega bino bintu byino ndirimbo tubibaze timu Satura cyangwa tubibaze ati cyangwa twihorera. Bikagaragara ko kandi indirimbo machine yari mu mudiho ego utamenyerewe hano iwacu mu Burundi.
ariko uwo mudiho nimba abantu batakunze umudiho canke koko abantu ntibakunze indirimbo mbega baba batagiharaye umuririmbyi Satubisa turamabafu mbega inyuma yuko ava mu rugendo rw'i Tanzania aho benshi baciye bavuga ko umuririmbyi Satubisa turamabafu yinjiye Freemason mbega Freemason yiwe yinjiyemo ni fake ni pirate ko tuzi ko abantu basanzwe binjira muri Freemason bamaze gushikira ukuguru kwabo muri Freemason usanga koko indirimbo zabo zitwika ku buryo n'umufana avuga ati ibi bintu ni biki ku buryo indirimbo ayikundishwa ku rwego hejuru akavuga ati ibi bintu ni biki ariko indirimbo machine yo muri Satubi nimba yo bayari imponjo nimba byo bari biki indirimbo machine bigaragara ko gutekirakirwa cyane n'abafana b'umuziki ndundi ndetse n'abafana b'umuziki w'abarundi bari mu mahanga mbega wewe wocu bivuga ku iki ku munsi w'ejo muri Satubi yadusohoreye video yatureye kuri video y'ino ndirimbo aho bigaragara ko kandi video y'ino ndirimbo igaragara neza kuko ni video igaragara ko ubona umuntu w'umudama w'umuzehe ariko aracuranga piano iruhande yiwe hari icuki hari cyana cy'igikobwa kabisa ubona neza ko bari barondeye kabisa bari bazungurutse umuji ku ruhande gato hariya hirya uzungurukije kamera gatoyi usanga yo muri Satubisa turamabafu nuko indirimbo biratanguye indirimbo nakwenda ubumva ko neza ubona ko neza idafite abantu benshi bari muri iyo sanamu ariko tumenyereye kandi ko indirimbo ziri mu mudiho wa singeli nkuko tubirabira neza na neza kuri benewo hariya Tanzania kuko murazi neza ko umudiho wa singeli ari nk'umudiho ndagakaranga k'igihugu ca Tanzania biboneka ko umudiho wa singeli neza na neza mu video wamuvise abantu benshi bariko baratamba kuko kujya kuntu kwabo utambwa ariko muri Satubi wewe yazanye ibintu biri novote novuga ati wowe ntiyitayeho kubona ko abariri bakujya bayitamba nawe ngo nikagira yitambe biboneka ko Satubi yazanyemo abantu bake badashika n'abantu nka 15 kwa 15 ndazivuze benshi cyane munyuma yaho rero muri Satubi ego arakoze indirimbo arakorera amasanamu meza arakoze na mugabo abafana ntibayakiriye kubera iki batayakiriye mbega indirimbo iraryoshe indirimbo irabishe barayitahuye nibaze nawe kuri mu bafana ba Satubisa turamabafu ushaka kubimbwira muri commentaire maze tugasha tugenda twumvikana neza suko none ako mugabane wa buraya ati Satubi nawe biriko bigenda gute ni hahandi turiko turabona feedback muri Satubi bega abayeho gute bega bigenda gute ariko asohokera he biriko bimera gute no muri Satubi amaze gushika hariya ku mugabane wa buraya ubona neza na neza kumenga ubuzima bwe yabugize private yabugize privé ibyo rero bikubira bicaye impaka ku bantu bamwe n'abandi aho rugavuga ati bega Satubi ndakeneye kubona ageze ku kibuga kuko bacindege agarutse iwaci muhira i Burundi bega tuzomakira gute kuko twe tumenyerezwa twakigira King Satubi niko bizogenda ko twara kare tuvuga ati tuzomubaza ibibazo ibi n'ibindi kudusha twage tuboneka hariya ariyo ariko mbuno misi amazi y'imisi renga 10 nta kintu na kimwe turabona coshitura umufana avuga ati umuri Satubisa turamabafu King Satura abayeho uku ariko mumwibuke neza ko ku mwaka uheze igihaja yoso indirimbo jovebye muri Satubisa turamabafu yaguma zano tuntu twishe kugeza abana mutaziriye ko ari wa wundi yurirana yebo mu ndege ayijabukanye hakujya navuga muri Europe ariko uno munsi ntaga creation na kamwe karaboneka ko muri Satubisa turamabafu abafana bo kwiyaga abafana bo kwivuga nta kamwe nta naga cyangwa Satubi yoba yagiye nk'abandi kwigumirayo canke avuga ati jewe nta kuntu nzogaruka hiyo rero ndimurondere bishasha ino umuronke ivyo muvuga reka jewe nigire nk'ugiye canke azogaruka ayo yose ndazi n'amajambo ushaka kwandika muri commentaire maze tukabandanya turyosha ino industry ku rundi ruhande reka twigire ku muri KIRIKOU akiri aho yobicije ku rubuga rwiwe rwa Facebook yamaze kuba yandika avuga ati kajambo kakoreshejwe cyane turi mu higanwa rya Super Beat kasowe n'umuprofete umwe
aho yavuze ati karya kaduga ndagahende. Ati kajambo rero karahitinze cyane, nanje ubwanje nka KIRIKOU akiri nka wa wundi yamaryohera abafana biwe, ati kano kantu nanje sinugapfisha ubusa. Ndavyemereye abafana ko mu minsi mike cyane ngiye gusora indirimbo nataziriye ndagahende. Ati iyo ndirimbo mbere niyo indirimbo izoba mu ruganda kwa KIRIKOU izo narangiza umwaka. Rero nk'abafana ba KIRIKOU akiri nibaze ko baba muritegura mukaba mura enjoying akaririmbo yise ndagahende. Mbega indirimbo ndagahende izo biri kiravugwa mu yiki, nawe azovuga gaheya arubera dayanyuta na yanikyuta canke nawe agira tanga kandi kanavuga ati ndagahende. Ati canke kakaduga nawe yagabigwa agira gaho umuntu. Mbega byo bintu, mbega iyo ndirimbo. Ariko ndakubwira ati abafana benshi muri commentaire banditse ati brother ahubwo uratebera, kandi iyo ni idea nziza, iyo ide ni nziza cyane, ahubwo unyarutse cyane, utwikemo twirabire, utwikemo twiryohererwe, twitambire, umenemo igisasu nka aha nihe. Indirimbo yahitinze ku buryo n'umuntu atavuga ko kuvuga ndakurahiye yateye. Ariko sitabicisha amajambo, sitabicishe amajambo menshi cyane. Ariko nabwira ati ko ndabakunda cyane, bandanyamo kurikena indasaka bigatanu ndwi nkuko mubimenyereye mu mpera z'umwaka. Indasaka bigatanu ndwi yama ishuha cyane gusumbya na sama. Aho muno minsi ndakubwira ko hariko haravugwa indirimbo nyinshi cyane zigomba gusohoka ziza zisozera umwaka. Ariko mbwira baririmbye nimwibagire ko ku mwaka nawe dukeneye amahiti, nimumara amahiti yanyu ngo muyasore muno mwaka tuburi n'ingene tuyatamba. Hama ku mwaka uza naho ngo mutangure guswata, mutangure kudutamwa ubuyi, mutangure kudutamwa ibintu tubura n'ingene tubitamba. Nyamara uko zivugijwe niko zitamba, tuzobitamba nta kundi. Yateye. Reko ndakwifuza amahoro y'Imana bane nawe.